हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सोमराज एजुकेशन। तो पे तुम दशम श्रेणी जो गृह कार्य रही तुम हिस्टोरी एंड पॉलिटिकल साइंस तुम इतिहास तो तार आम क्वेश्चन गुड़िक देखा। तो आज वीडियो तो चलते डेट नगल वीडियो स्टार्ट करवा तुम क्वेश्चन आंसर गुड़िक उत्तर सहित देखा। तो चलते डेट नगल वीडियो स्टार्ट करवा पूर्व जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब कर दो। तुम साथ को वीडियो शेयर कर दियो। आ वीडियो गोटे छोटिया लाइक करनब। तो जो मैंने आम चैनल को यही पर्यटन मत सब्सक्राइब करना कारण ए तुम संगे संगे सब्सक्राइब कर दियो कारण तुम सब सब्जेक्टर तुम दशम श्रेणी ऑल सब्जेक्टर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आमर ये चैनल तुमको मिल जाव। तो देख आम कौन करना तुम प्रथम क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन देखा। तो तापर जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर वीडियो गोटे छोटे लाइक करनब। देख तुम प्रथम क्वेश्चन देती अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन में महात्मा गांधी भूमिका कौन थी। तो देख तुम यही भाव आंसर लिख। देख तुम अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन में महात्मा गांधी भूमिका कौन थी ना अहमदाबाद स्थित लुगा कल मालिकाना श्रमिक मानक देता स्वतंत्र भाता प्लेग बोनस प्रत्याहार कर श्रमिक मालिक मध्य कलहर सूत्रपात है। जिलापाल अनुरोध क्रमे गांधीजी एक ट्रिब्यूनाल नियुक्ति करते निष्पत्ति को ग्रहण करने उभय पक्ष को राजी कराई। श्रमिक मान 35% भाग मजूरी वृद्धि दाबी को मालिक माने प्रत्याहार करने गांधीजी श्रमिक मान अहिंसा मार्ग में आंदोलन करने प्रवर्ताई निजे यार नेतृत्व नहीं। गांधीजी दाबी पूरण पर्यंत अनशन चालू रखे बोली घोषणा कर श्रमिक मान संक्षेप अनशन आरंभ करते। यही श्रमिक मान दृढ़ भाव में संगठित करते। शेष मालिक मैंने श्रमिक मान मजूरी 35 भाग वृद्धि करने राजी होते। सत्याग्रह प्रति जनसाधारण सम्मान और श्रद्धा स्नेह वृद्धि पाई। तो देखो नेक्स्ट कौन रख। तो नेक्स्ट ये लिख। तो ये तुम्हें मैंने लिखिदेव ये लिखिदेव तुम एक नंबर क्वेश्चन आंसर। तो जो मैंने ये पर्यटन मतलब सब्सक्राइब करना से ही सब्सक्राइब कर कारण तुम ऑल सब्जेक्टर क्वेश्चन गुड़िक आम चैनल सर्वप्रथम आपको मिल जाओ। तो नेक्स्ट देख तुम 2 नंबर देखा। तो 2 नंबर कौन कही अमृतसर घटनार प्रभाव भारत उपर किपर पड़ता वर्णना कही। देख तो कीबोर्ड लिख ना तुम ये लिख देखनी। आउ जो मैंने कौन ना पीडीएफ टी पाइबा है मोर डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी तो क्लिक कर तुम मैंने पाइज पीडीएफ टी। देख तुम जालियनबाग हत्याकांडर बर्बरोचित कार्य सारा विश्व को चकित करता। अमृतसर घटना पर पंजाब में सामरिक आईन घोषित होला और मेठागार जनता अकथनीय अत्याचार सम्मुखीन हेले ये घटना प्रचारित। तो नेक्स्ट देख कौन लिख। यही घटना प्रचारित होगा फल समग्र देश आतंकर वातावरण खेलीगला अत्यंत घृणार सहित गांधीजी व्यक्त कले जे कौन प्रकार भारतीय मान सरकार पैशाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करने पाप एक नूतन राजनीतिक आंदोलन झांस देवा लगी महात्मा गांधी देशवासी को डाकर देले। इंग्रेज सरकार बर्बरोचित कार्य प्रतिवाद स्वरूप विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर नाइट पद और गांधीजी काइजर हिंद उपाधि त्याग करते। तो ये लिख। तो नेक्स्ट देख आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कही नेक्स्ट क्वेश्चन कही राउलत आईन कहले कौन बुझ या विरोध में गांधीजी की भूमिका कौन थी लिखा कही। तो केवल लिख देख ये भाव लिख। देख तुम राउलत आईन इंग्रेज सरकार भारत में विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने विचारपति राउलत आईन अध्यक्षतार गठित एक कमिटर सुपारिश अनुसार जो आईन प्रणयन कले ताहा राउलत आईन नाम परिचित। तापर नेक्स्ट पॉइंट लिख। बिना विचार रे इंग्रेज सरकार जेकोसी भारतीय को गिरफ्त कर कारादंड दंडित कर व्यवस्था ये आईन थिला। तापर 1919 मार्च 18 राउलत आईन गृहीत होगा। गांधीजी 1919 फेब्रुआरी एक सत्याग्रह कमिटी गठन कर यार सभ्य मानक ये आईन अमान्य करने अहिंसा उपाय आंदोलन करने प्रवर्ताइले। यही आईन विरोध एक गण सत्याग्रह आरंभ करने 1919 मार्च 18 राउलत आईन गृहीत होता। गांधीजी 1919 फेब्रुआरी एक सत्याग्रह कमिटी गठन कर सभ्य मानक
ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ତୁମର ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ଗାନ୍ଧିଜୀ କିପରି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ତୁମର ଏଇ ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ଟି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖ ତୁମର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉପାଦାନର ପରିମାଣର 1/4 କମ୍ ଦେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜାରିରେ କେବଳ ସମର୍ଥ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜରିଆରେ କେବଳ ସମର୍ଥ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ତୁମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ବା ଆୟୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତ ଆର ଆନ୍ସରଟି କିଭଳି ଲେଖିବ ନା ଦେଖ ତୁମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଲାଗି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ତୁମେ 2 ନମ୍ବର। ତ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଦାବି କରିବାରୁ 1948 ମସିହାରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହି ଆୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଓ ତୁମର ପାଟଳବି ସୀତାରାମಯ್ୟା। ତ ତୁମର ଏହି 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର ତୁମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତୁମର ଭାରତ ସହିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମିଶ୍ରଣର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହିଲେ କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ପାକିସ୍ତାନ 1947 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାଶ୍ମୀର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବିଦ୍ରୋହ ମୁସଲମାନ ଓ ଦୀର ଅଞ୍ଚଳର ପାକିସ୍ତାନ ଆଦିବାସୀ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁମ 2 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ତତ୍କାଳୀନ କାଶ୍ମୀର ହିନ୍ଦୁ ଶାସକ ମହାରାଜା ହର ସିଂହ ଆକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲା କରି ନପାରି ଭାରତର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାରପୂର୍ବକ 1947 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ସହିତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଲେଖିବ। 1947 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ। ଏହା ଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତ ଏଭଳି ଏତିକି ତୁମେ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ତ ତୁମର କ'ଣ କଲ ନା ତୁମର ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତୁମର ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆସିବ। ତ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବ। ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନ ତ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସେମାନେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅ। କାରଣ ତୁମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତୁମର ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଆନ୍ସର ତୁମର ଆସିବ। ଆଉ এই ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି, ସେଠି ଯାଇ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ ହେଲେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ସରର ପିଡିଏଫ୍ଟି ପାଇପାରିବ। ତ ଦେଖାଅ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟି କରିନେବ। ତ ଦେଖାଅ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।